Aşkım benim aklıma gelmiyor yalnız senin beni çok sinirlendirdiğin vakit. Sen beni hiç sinirlendirmemişsin demek ki. Çok var, biliyorum. Bazen ben odadan çıkıyorum, sen böyle diyorsun ya. Ben seni duyuyorum yani. Hvala vam koji za sve krijem, samo što reći. Ti si šefica. E pa eto. Ćao Raja. Ćao Raja, de. Ćao Raja. Više nije čao ljudi. Evo ja vam snimam vlog. Baran je danas konačno slobodan. I idemo do Antalije. Inače mi u Antaliji obavljamo one neki shopping uglavnom, zato što u Alanji nema baš nekog prevelikog izbora. A i uvijek odemo, ajto čisto onako malo radi zabave. Antalija nam je odaljena neki auto, neki sat i po. Tako da idemo i meni je nestalo šminke. Uvijek mi u isto vrijeme nestane, ne znam, nije 4-5 proizvoda, dakle uvijek u isto vrijeme. Tako da jedva sam stavila pudera malo, nisam čak, nemam pudera, skroz mi je potrošen. Tako da ćemo malo da, eto, kupim te stvari što se tiče šminke, što se tiče oljeća, neću ništa da kupujem. Već dugo vremena, skoro ništa nisam kupila. Malo se štedi, ko što moja mama kaže, sine štedi kad imaš, kad nemaš šta da štediš. Ne trebam, stvarno mi ništa ne treba od odeće, ne znam, hoće li Baran nešto uzimati, uglavnom, eto, vodimo vas sa sobom. Sad će se Baran i ja odlučiti igrati jedne igrice, odnosno moramo da kažemo kad je mene on najviše iznervirao, a kad sam njega ja. Kažem, ispričam kad je mene Baran, pa skoro pa najviše iznervirao. Uvijek me iznervira oko iste stvari. A to je što je zaboravan. I situacija je ova, slušaš ti? Slušaj. Znači, držim kameru na tripodu jer teška je malo pa ne mogu da držim ulicu. On je otišao na utakmicu, recimo danas. Ne znam, jel ću nije ni bitno. I ja kao sutra treba da idem u Istanbul, idem kod Jelene. I pošto Jelena živi na azijskoj strani, ići ću Pegasusom i ja njemu kažem, on je već otišao na utakmicu i ja njemu kažem, ajde reko rezerviši mi, uzmi mi u stvari kartu, pogledam koje letove imaju, ima ujutru u 6, ima u 10 ujutru. Reko ovu 10 ujutru jer je bilo zimsko doba, do aerodroma trebam neke 45 km ima, pa da ne bi vozila, jel, ne znam, 4 ujutru sama, usto sve oko mene, da ne bi vozila, jel, do aerodroma, to doba dana, odnosno noć. I ja kažem njemu, uzmi mi neko ovu kartu u 10, tamani da ne bi Jelena rano ustala i tako to. Kaže on, dobro. Ja njemu kažem, jesi mi uzao kartu? Kaže on, jesam. I super, tu noć kod mene je došao sinem da spava i standardno, ne znam šta je tad bio Survivor, mislim, mi smo gledali dokasno i negdje oko 1 ili 2 je bilo. Ajde rekao da pogledam kad mi je tačno let, da izračunam vrijeme koliko mi treba autom do aerodroma i sve to tako, ja sam baš precizna. I ja pogledam, piše taj rasprodat u 10 sati. Ja naravno control freak kakav jesam. Ja nazovem Barana. Rekao, jesi ti meni kupio? Rekao, kako žun, jesam. Kad si mi kupio? Kaže, u 6. Dva je sata, ja nisam spremna, nisam još ni zaspala, u 6 mi let, što znači da oko 4 trebam već da krenem. Znači, kad ga nisam, dobro je da nije bio. On je, ajde što je on uzeo tu kartu u 6, on je vidio da je rasprodat taj let u 10 i okej, da je on meni javio, nego on meni uopće nije javio da je on meni u 6 i da ja nisam
slučajno pogledala na strancu Pegasusa da vidim koliko mi je tačno let i da mi nije palo na pamet da bi možda on mogao tako nešto da uradi, ja bi propustila let, propale bi pare, ne bi otišla u Istanbul i onda bi ga stvarno morala kupiti. Tako da je to jedan od situacija kad me toliko iznervirao, znači ja sam, ne znam, došla sam kod Jeleni i njoj pričam, to me nije prošlo čitav sljedeći dan, dobro je da je bio na putu, dobro je. I to on meni dobro kaže, zaboravio sam, to vam je on vam sve zaboravlja i nikad neće reći, joj, stvarno mi zaboravio. Ja kažem, ja zaboravio. I to je to. Ajde ovo. Ne znam vam Ben se desinira. Svaki dan. Svaki dan? Pa šta najviše? Svaki dan you make me angry. Why? Why? What do I do? I mean... Because anything, anytime. You don't close the light, turn off the lights. You left the open but door. I don't want you to be in dark, I understand. After me, if you go to toilet or to room, I want, you know. For you, I do. For me tamam. Da, ne. You always leave the door open. Böyle bir şey yok ya. O kadar. Moguće ya. Nije moguće. I to je sve. I don't remember everything. Everything, now everything. Now everything. You call me and say, Haydi ask me pizza. And? You ask. But you have uygulama. Sen de davran. Tamam o zaman yapacağım. Tamam. Anything. I don't know. Full sad svega nervira. A ne može u stvari da nađe kad sam ga iznervirala. The moment that I got most angry on you is just 5 seconds ago. Kardeşim ne yaptım ben? Don't hesitate me when I drive. What? Tamam mı? Don't disturb me, don't interrupt me when I drive. Because you say bad words. Kardeşim. Küfür ediyorsun kardeşim. Kardeşim. Neymiş sabır? Sabır yok ya. Sabır yok. Sabır burada, sabır. İşte sabır ništa ne radi. Taj test bi... Sad sam se ja ne ljutila. 5 seconds ago. Što? Pita me hoćemo li u Big Chef da jedemo ili u Midpoint. Ja kažem sve jedno. I on kaže hoćemo li u Big Chef ili ćemo u Midpoint. Ja kažem šta hoćeš. Nazove ovog druga s kojim ćemo se naći. Kažem sve jedno. I onda kažem hajde da se ne bi jel mi tako vukli. Ja kažem Midpoint, kaže on Big Chef. Baš ti hvala. Evlat. Evladım. Ima samo jedan šef. Jedan šef. I to sam naravno ja. I to sam. A ti meni uvijek kažeš da sam ja šefica. Ti si šefica. E pa eto. Viš da mi ništa ne slušaš. Ja sam šefica, kažeš ali me ništa ne slušaš. Ti si šefica. Ti si opazan si. Ti si šefica. Aha. Došli smo sada u jednu prodavnicu da barem zamijeni kartike. Nešto šta kucat. Ha? Kartonlar içmiş. Sen içmişsin. Bara nam je naručio neku čudnu piletinu i došla mu je neka čudna salata. Afiyet olsun. Naručili smo i ove mantije koje su, kako se kaže, pržene, pečene. Crispy, nemam pojma, one su super preporučene kad dođete u Tursku da probate. Ja sam naručila salaticu. Eto ga, afiyet olsun. Sad smo se najeli, sad smo još raspoloženi. Bili smo raspoloženi, sad smo duplo raspoloženi. Doramo? Jeste, znači. Sami smo jeli i sada idemo u jedan shopping centar da popijemo kafe, da se nađemo sa tim drugom i da ću ja da tu kupim što mi treba. Barem će isto sebi nešto da pojma i to bi bilo to, znači mi sad raditi to lanje.
Baran je sa drugom otišao do Zare nešto pogledaju, ja ovdje do Sephore da uzmem to činke što mi treba, neću uopće dolazi u radnje, možda u H&M uđem čisto, mi treba nekih sitnica, ali neću ništa od odjeće da uzmem. Uglavnom, moram da vam kažem od kako je lira strašno pala, nama sve što je uvoz, neke strane marke djeluju jako skupe. Malo prije smo bili u jednoj radnji gdje smo mijenjali patike, u kojoj mi inače smo uvijek kupovali pogotovo Baran. Strašno je skupo, dakle, nije ni duplo skupo. Mogu s obje reći da je trotko skuplje. Tako da vjerujem da će mi Sephora sada djelovati skupa zato što strašno je lira pala, ne mogu vam opisati, to jako utječe na ekonomiju, na ljude koji ovdje žive. O, šta ćemo tako, kako je, tako nećemo se buniti. Ulazimo u Sephoru. Pa da vidimo šta mi treba svašta. Nisam našla najbitnije, nisam našla puder. Odnosno, ja koristim onaj Yves Saint Laurent All Hours i nije bilo moja nijansa, a pudera nikako, čisto se nisam možda našla nikad. Vidjet ću da li ima neka druga radnja sam Sephora gdje mogu kupiti taj puder, ako ne nađem, naučit ću ga preko interneta pa ću šta ću, malo ću bez šminke da hodam, uglavnom. Kupila sam 4 svačice. Neću sad da vam pokazujem zato što ću praviti vol zajedno s nekim stvarima koji mi trebaju doći iz Bosne. Tako da sve ću skupo pokazati u tom nekom holu. Vraćam se sad u Zaru, Baran zamislite još nije Zara izašao, a ja sam već završila svoju kupovinu, tako da toliko o tome da smo mi žene neodlučne, muškarci brzi. I evo nas, završili smo što se tiče Antalijevog shopping centra, ja sam uzela sad samo to šminke i našla sam onaj puder u nekoj drugoj radnji, nemam pojma. Baran su sad nešto uzela. E sad idemo prema Alanya, ali ćemo stati u jednom shopping centru, ima veliki H&M pa ćemo vidjeti šta tu ima, popit ćemo kafu i to bi bilo to otprilike da se vraćamo kući. Ne znam, možda odemo na kupanje navečer, možda i ne odemo, uglavnom. Čujemo se, javimo vam sve. Ovo me u H&M-u, znači ne znam jel vidite, meni su se dlake nakostrešile jer je toliko hladno. Toliko su u klimu pali, znači sva sam se nakostriješila. Pogledajte kako je super ovaj shopping centar. Uglavnom, sad smo završili to u H&M-u, kupili smo šta nam je trebalo, Baran je kupio, ja sam uzela samo kupač i ćemo sad pravo na plažu. A Baran svoj kupač, vjerovali ne, nosi gepek u autu, ima jedan rezervni. Prijatelj koji je bio sama u Antaliji čeka nas već na plaži. Kartica je tu. I brownie ili cookie, ne znam šta je uzeo. I to je to, vraćamo se o laganini. Nešto sad, pošto pjeva Ina na radiju, sjetih se ja koliko zapravo su youtuberi bitni u svijetu, pa evo i u Turskoj. Kaže činjenica da je jedan od mojih najdražih turskih youtubera, na primjer, snimio neki video sa Inom. Dakle, snimio se mnogim pozvanim ličnostima video. I turskim i svjetskim, jer ljudi jednostavno, vjerovatno je taj youtuber su postali jednaki tim nekim javnim ličnostima kao što su pjevači, glumci, ne znam ni ja. I međusobno surađuju što zbog publike, zajedničkih interesa i tako dalje. Tako da je to taj moj youtuber, ono što se zove. Ono da ime? Orko. Orko. Ne. On je u autu neki smiješni video snimio sa Inom i baš mi je super, iznenadila sam se. To mi se pada kad sam čula. Kad bi
nekog našeg pjevača pitao da snimi sa YouTube, rekao šta će meni to? Hoće li mi platiti? Ali dobro, moramo priznati da su ovi u Turskoj veći svi od nas, ali to valjda ćemo mi neka porazva, malo veće, uvijek baš malo. Hoću da kažem, ljudi kod nas još uvijek ne znaju šta je YouTube generalno blogovanje. I još uvijek se pitaju šta ti radiš ili odmah zaključuju ne radiš ti ništa, tako da evo ja i u zadnje vrijeme non stop primam poruke ti ništa ne radiš. A ja sam napisala svoj posao koji sam ovdje imala radio ovih 7 posla, tako da ljudi još kod nas nisu očigledno svjesni kako sve ovo funkcioniše u svijetu je već, mislim, YouTube i blog i Instagram, tu su milioni se dižu na tome, ali i kod nas se to krenulo, bit će ako blog, bit će, inšallah, ja vjerujem u to i već vidim, zaista, eto ja sam skoro krenula, pa mi je to postao posao, i želim svakom ko zaista želi da se bavi ovim, baš mi želim da mi to donese prvenstveno lično zadovoljstvo, pa onda i zaradu. Pogotovo je dobro raditi ovaj posao za one ljude koji ne mogu, kao što sam ja mogu da radim, jer nisam ni državljanin Turske, ne mogu lako naći posao, a želim da radim jer nisam neka nječina, da mislim neki da jesam, ali čitav život sam radila i jednostavno ja moram nečem da se bavim, tako da eto. Nadam se da će kod nas YouTube doći na neki nivo pa da ja nekad jednog dana snimim video sa nekom svijezdom poznatom kod nas. Eto, s kim ste vi voljeli, kad bi mogla da biram s nekom zvijezdom, kad kažem zvijezdom, recimo pjevačica, da snimim neki video bez veze, s kim voljeli da me vidite? Ko vam djeluje da meni paše po ne znam, nijem karakteru, energiji, koja odpozna ličnost? Ništa. Došlo je do promjene plana. Tek smo sad stigli, a kao što vidite pada mrak, tako da nećemo ići na plažu, već ćemo sa prijateljima da jedemo ribu. Eto, ljudi moji, već je akšam, tako da ja ću sad odjavim vlog da ne bi snimala pred ljudima, uglavnom nam se ste uživali i vidimo se u nekom sljedećem videu. Čas! Reci čao! Ćao, reci. Vidimo se. Vidimo se.